So please, those who are in marriages, maundu maria turagerera o uria twero ni mama tosha, tiga kurwa na mwiri waku. Video ino yagikorirwo trend muno ni uyonekana kurehe nditimurano ya miario gatagati wake na patron wa JCM Dama Mobile Spares. Dama arakoretwo akirekereria post iria riu after some few minutes arakorirwo kana aracokire gukorwo akimitharia kuona ni irarehire gicanjama kinene thiini wa comment section yake ni undu wa fans ake na aya a Joy gukorwo making'ethanira. Thutha ucio screenshots cia ndumiriri ino Damara akiandikite na iragikorirwo trend na igitheremio muno kuona fans a Joy Kĩengei maretikagia ati post iyo ya Dama irorotaga Joy ni undu wa miario ino akoretwo akiaria on Sunday. Dama in her post iria now is deleted akoretwo akiariria mundu fulani akimuhe some advice kana kumwira ati wira wa mundu ukoretwo akiheo katurwa kanitha-ini kuhunjiria andu ti kwiiturura na marakara thiini wa kanitha kana agatwara ruo rwake niguo akorwo akiaria na bitterness. Na hau niho andu maragikorirwo makiorota miario kana post iyo ya Dama akigeria ku advice mundu ucio fulani na kumwira ati agirire ku heal first before preaching to people. Andu makigeria gwitaurira post iyo makigeria kumihutithania na video ino. Joy muthi wa Sunday agikoretwo akiaria ndeto akiri na tumaruru we ndeto cikigie mathina maria augire marahitukira mari kihiko-ini na ni kuona miario iyo ya Dama ni akorwo igituthura gicanjama muno nenda-ini na gutuma fans ake makorwo makihutithania na video ino. Dama akiorotwo akirwo ati ni magapost kau gake karaonekana ta kageragia kwariria mundu fulani. Niho nginyagia tuona mundu gwitwa Reverend Ben akigeria kuingirira ndeto ino irakionekana gutrend muno guku nenda-ini cia ukinyaniria. Neno niyo post iria Dama arakionekete kwandika before akimihutitie thutha wa gicanjama gugikorwo gigituthuka down comment section yake. Fans ake making'ethanira na aria maretikagia kuri na uria urakiaragirio ndagukundia gacai toria kanginyira. Njitikiria tu nguhe kanya ga kuthie na mbere na gusubscribe niguo hingo ciothe ukamukira video citu tucamanie na wa next one.